nganong ayu mo ndrei ngasu songlong lingo pat bakum ka party ka ba kelim ba di ka party jong pai ba Voice of the People Party amara kipor kibarang haswa election nganang dep ya ka ban keren ba di president Don Borom jong ka PPP mongong tokhot no si yang sangut ngini keren lagadi mentang inwan lagadi la syairu inwan kawai kalong ba ngikwa pan pendek kiki bro namar ba nginum la asyu bangin compromise mo nginum la asyu bangin lang do no ya kata kala kelenti banai ke cingkermen ya ke jabendriu ngim ku asyu ta ke jepat ke japra mo ngikwa pan penkut ya kini kiki tenrei hati ki por kadai so election ti president brom yang ngam don por ngim don por tengong hnrei ladang idei hoi ka por ka lingkot ti por kan kidei ki ba khatam present batrai stam pro koi garik si janti angi i kata ni sotu ndrei pat ka bakham hakmat du ka bakham crowd du kadai kata ka bangin kendu la kadai tang skenta na akan ta kalabiang tenrei kam semala ban long tiga poi adu put ba ni du la shuap no ti kumbai doktor Batskem beri spokesperson jongka VPP 8 pau bai ka kam jong ba dal bo sai karen ladap ka KMDC temu ka digani ka bala pau bakla bu lupa ya kata ka rai kastom makin 4 pau pas ba mayo ka kata pat election nada simulu ka action yang di ndai ngapan pau pa jing smulingo ka bakrau ka kendit hoi kila ai ka supos in writing ngarung ai in writing likum lu ki hun ken habang na don bentalang ban pelong do long senam ya kaseng VPP ko ka Voice of the People Party kani ka jing suspend ka jong ki license kada indirectly bakla be nga ndai tama ko pagin mau tani ko wi ba kumanga pen kan mau bang ko ban rung sa ka party ka banganum ko ban misu stang la don ka daw ba mo ko mo song kha song don ka daw ba ada ngidep ni tho po yu mani ani ngidep itho po ko du don ka daw ba ni ha ban khlat tuat ka seng VPP ru ndai hadu menta ngampat pediang hoi karai ka bagi semaki ka bagi ong baka no one is above the party tenrei ngapa asko nong tani ko wi hangara de ka party na ka constitution na when it comes to an issue mo ka jingtip lami ka khrau bunsha bane kata ka an ka basutho ka mga nong nakti nong wi consciousness is far greater than the written law ngapa ko iwan keren sibun gani nganang ko iwan keren nganang puson mata namar kadai ka Voice of People ngampua su ban keren ai sepang jongki ngampua ban keren ai sepang jongan dengan ko keren tangki ki ban ajing sai ban bet tang yo tu sembai ke jing sai sagi patba bakin duk sutu ma ka Voice of the People Party teninga sopia man siam ki ba ye ki bathon ki ba layo ka khat prasnem ka karta napo constituency ki jonga ki ba ko constituency ba buran sebar constituency ki bam paju kriya namar kelayo ya ta jing it ba ka jing shanya nang ako nung ikmat ban ngaw ngalayo ta jing it jing shanya naki nakaway collection adu santali collection ba MDC ba mali ngalaya claim compromise ya ki issue ngako ban ong yaki ba kinung sudiaw man siyam wala ka party indirectly kala be nga nrei wala dang miyo su ban keren haka kerteng jo ka Voice of the People Party nrei nganang yai keren pat haka kerteng jo ka Voice of the People bat nganang perkhat mata nganang puson ngatrai nganang pan pendem dia ban puson manta ini ka por ka barang dei gani ka por ka bangitip kum kirsan kadang don na prengka period of lent hadien jong ni ka paska hadien jong ga jing mipat jong jisu moka Easter kabanga lesingan sa one nasakot ipi ki parlo press bangan sa keren once and for all ti kita diwei bang squad berpau ban jopi bangam periang namar kani eu kan in writing kata ka suko sengarung ada penpai ki in writing kumno ki hun abang la pelong dok long senam lang jaga Voice People ngasu komen ngasu sarong haba nai i pai ba ki it ya ka VPP kidai ban ye namar mangi ngilahi kai pai ba makin it ya ka VPP yo pra I can compare nga I can control nga I can bang compare kani kam di ka sin ka banikong mang yai kalenti jing sa bang
kajing sa kan tho ba dak jial ti jong jim jonga ngam jule ya ki ga bangan le man yo man khin ti tak jero ne bangan ben dai hani ka kenti jong ni ka isu ko beting ko perkaseng aku menong tani kawai aku atang ban bet yo sembai sekipai ba barangit scam ong sembai pat mangapa ngahabanya ini compare dak tak jing sa kan ben don ki bakaran din ba sa kan ben ba sa kan tho ba sa penrem ni ladang apai sikipor balik lapor ba khlep ka khna masa ngasa kan tho mga penek marui ni ka khnam kane ngakarin conservation policy ru barok ki amali ki pelut na po ka assembly tang chief minister deputy chief minister bat leader opposition hau arjan arpuar ki don po house barok ki pelut ki inga marui tang por basim kara yes or no ki wan room nai menta pat ya kren lu barok menta ya ai jemut lu barok kabalai ngai kren ni covid ngasa stigmatize kum ka ying nangali ying mani nangali chabaya brio nangali chabaya tho andai menta pat ngitip ba judge benrio 80% ka kham ai injection ka kham sim ya ka injection jong vaksin lada pai ha jing sa kedia no ya ke ikhtiar jong rang basnong dorbar snong nan bangalong cm ngap sim hadu karai ban raikut ida dia ban le cha tangan khat nyu sngi hang tu yuan terwai ngah nruklur man perkut no andai ngong iki kita kenong terwa ki belong unidentified bang la ban itu kiwan nei manu ba pa iki hang tu po wo kiang nong ba ngalet bandem ban kerpat wo kiang nong ba ban ai ka boringa ngakwa ban i ke jetli jong i khasi ba jantia nimde ban penya pher su ha preng to jantia ha preng khasi ngilong bi kawai kata ka dei ka ba ngong ru iki dari ko at penkut ya ke jing sa than ngai ti por ka dei ta artli kalenti kawai de kalenti ban asenno daw governor jong mi khalia ya ka bil ka bri ka village administration bill ka ba arpat ngong iki ada ko apan putno ni educational program persyai government ab ngatang kendet sengi ban sei ka media pujonga kalakut tenrai ngaklam pendam mentapat ni bagirang ba song kiyo beng dor bar song kiyo beng ki ikhtiar ngalaya ka pedeng gijing sakkan ben ngam pher ngam sopia tenrai gijing sakkan ben gijing sakkan tho kinang pen perang sisu inga ban pen scam inga manang yang scam manu me compromise ra gadi mani tengku parti ru dan kepor kabang haban bu ejak ngeriu khmat bu parti ba nganum keren sibun ngangit parok bi parok press pelai leng apisa ki pai ba mabun ngangit scam ki don ki bang kuak bersengap ki bang kuak bersengap nganum keren ngang keren pat si kuak bersengap ngan sakren dari kepor la kadai suai kata ke ista dan di kalandai hadian ke ista bangan sakren ya ke jing sisa namar ngatip tang ni kowi hadu bakim note ki parlok bakin khot inga mar khmat namar kitip bak jing sisa ka pen mong yaki nega keren du nak tien jong blai bak jing sisa ka pen mong bar ke jing saru ka pen lai lot ngaji dak lenti ke jing sa lai lot dengan keren lut abri kata ka benta nang sa keren dari ka kulis bon pikeli kata tengah try ngala ban keren du to desi mo desi ngam lokam syuk bukan hadian ngala ban keren benta sa alam gani kam news giwi pat parlok ki bla lingar pisah ki press parlok ki bla phone ka por ska por manong tani ko wi ha ka por pai ba ni ban klet por banga ngarung sa ka VP ngarung halo kanong rip nak lamrung ru ban pan tiket ken ma ngarung ban ngong ya VP ada ka priang ya ka reservation policy ngarung sa VP ki ong hoy tin rei pat pai ba war sai lam bakala walong songset biet ngakerpat bang kentu ya pi karon ka por iki ki ibaro ngap pat puson sabishar mapi la kadai bafin ben ani kadai funyaro ndai ngangam simbuan na kamantam pangsan na dia ne ban perem yakini parlok dengan song tani kawi maki ba violate ya ta jekot ka state reservation policy kamle ka issue jong badal bot nongrum kadi ki issue jong samla kadi ki issue jong jala balai nakaliang ka party ka ai jingmut syaka state export committee tang ya ka job on reservation on job population mo based on demographic population tengah kali ki syai ka academic reservation syai kita ka roster ka bangi dawa bagi bandon bagi menteri kam prospektif kam retrospektif syai gadon ban ngahaban ra ru ke krimi bat non krimi laya menta kum ngau kun amali bat kun badi waidong kinya kun ya reservation policy balik ka parti kam sutu si idon kiriu start kirunang idon kiriu he kardan kim sutu ngamnget kim sutu ndai kadai tang kowe bakim kwa yang au bru bakren bangan yai keren
Henry tani kawai balik kali ya light ngaku apa tani kawai ladai ke agreement ke beri jongjak menriu lapan kain kemnungan chania pat iki nenga kami nak parti nak kamle iki ke ban penbut nam ke parti ngale iki ban wanra ban kentiu ke ya kesediat ban kentiu jak menriu ban yo nongru ke VPP tengah ku apa tani kawai wan melam bakla ngamlong anti parti ngalong very much anti procedure ngalong very much anti procedure ngaklam long anti parti ngalong anti procedure namariki ke constitution kabelatho kiai light nak ta constitution timaki ken kideban sotu ban bisar mri manga bopan kenya constitution nakam ya current constitution ndai ngam oi pitani koi ngamlong anti parti ngalong anti procedure pai ba lema jufi ki press larade ngalong anti parti ngamjen lami sabar makni ban kentho ya parti ban kersani kiwi tadi koi kabar onum kulet hasoban tap ke vote lagi sausan sengi nanang keren bamanga bat kayeng kasem jonga ngin kersani upra hatu piong anti parti negari tang ke excuse na bapila ko ada bapila wit yang ada pila wit ngampir namar licensing ada ong apo kasi isi mada fi wit yang pindor jisani asunga expel be nga mlongkam man syukos umdongkam ban suspend expel be ti tai di ba masuk apa paul ba jongpi dengan trai di bodan ayah di nebuk ngalak man khot ialah dia yang depan perdana milik parlok dari tani kawai ngadi ubri ubri Aisyah bat ngakren hani kapor lemba jopi media hakerteng juni kisangut parlok bat ngalong remut tani kawai nganum hun nganum pediang ada pun khot yang ni markhamat to suspension ke syong api ada pisaknya ngalak ban appeal nam taban reconsider ia kan ni ke suspension dan kadai on the suspension ru compare khot ini ngini keren habasyat abasai berkum kirang bang ngini keren lang balada kadai banga ngabakla ngaong leba jofi media ngan panmam ngan dem ngan ngu ya kita ki brio bakwa ya kata nanga ladari leba pibakla mapi compare ngan suong forgive and forget tadi kawai bar ka bakadu apa penpa kabelong ka strong message ka bangajukuran po district council ngajukuran po state government bangan keren matai la ka jong ka party hikam ba fide ka norem blay hikam ba ka clean politics hikam ban wipe out your favoritism nepotism hikam ba finu end up ya ka high level attitude manong tani koi God sees the truth but we kita masuk pa pa habakon kumangaong kanong rim ngangon num pet nganum kerya no la kanong rim baong kumong bang kuat ban rung sa party ka bangam kuat ban misu bang anong jubab kita ka jingkali jong pin dengan jubab indirectly da bangong ba before I change my principle I'll quit everything type susu bakala kam dai bang wan in oi party dengan ong ba swaman kala ya kanong rib dai nan ilot baro kiki pio so te jingmot before I change myself, before I change my principle, I'll quit everything. Nomor yang ala sa ikai dia. Ngayo je ikai lembaga jinga politics. Mamde ban saya ni no. I should not trust anyone. I should trust in myself. The only true and trusted friend in politics is myself and my principle. Kita masuk.